mwigeze se mugenda ngo mumugenderere kamwe ba YouTubers ngo mubwire se ibi ni ibiki wagiyemo rekana n'ivyo niyanga mwonge mubone kuza mu bivuge hano yo kwemera no kuvuga ngo yaza abona abantu akagira ngo baje kumuheza twebwe no ari ukuntu uzukeresha uzuza nyine kugira ngo uganirize umuntu urebe ko yagaruka zibuze akaza kubwira abantu kuri kwimbise twe twaragiye turamubona ariko atwima amagambo kurumva turavuga ati noneho uyu mugore kuzana umugabo w'umunyakenya mu nzu ashobora kuba yari itara ryari ryapfuye yaje kuri gukorera ariko umugore we kubera ko yabonye winjiye mu nzu ye akibwira ko waje kuryamana nawe ariko ari akataje kugukorera none duha ikiganiro ubwira abantu yuko uyu munyakenya hari ikintu yari yaje gukora nimba wumva ko umutima wawe utagucira urubanza duha ikiganiro ubwira abafana n'abazumva n'ababibonye bose kugira ngo bakure mu rujijo ubabwire ko kuzana wa munyakenya mu nzu ari ikintu yari aje kugukorera aranga tuzi ko turi intinyamaso yanga kuza yanze kuba mbese yanze kubohoka ngo yanze kubohoka muri we nta muntu yahaye amakuru yabona ko agiye gusera kandi natwe turi kuvuga umuntu ntabwo twozana ifoto ye ngo tumukubitara tumuseze ntabwo tubereye ari we cyangwa tuvuge ngo nuwarumya abe nawe nutuzanira ikuru yo kugira ngo tuyikuvugire tuzokuvuga tuzokubwira kugira ngo ukora shaka iganiro kugira ngo gikize n'abandi kurumva ariko tudukora ikiganiro cyo gusenya abandi dukora cyo kugira ngo gikize n'abandi noneho ngo turangize atwima amagambo aratinya ariko noneho bukeyega umugabo yamarega kumva yankuru yahise yumvaga wa munsi niko ga wa mugabo we kuza yaratashe kubera nyine amakuru y'impozuruza nyine bahuruje ati ngwino urebe ikibazo cabaye mu rugo araje abonye ikibazo cabaye mu rugo abona nawe nukuri ariko kera yasanze umugore yahunze umugore yari yahunze hello guys ibisanzwe mazina ni Jeanne korera kinyamakuru ca Maina Official twahageze uko mubibona turi hano na mugenzi wanje n'umushitsi tumirwa wacu twamutumiye waze tuvuge mawiri matatu muri nshuti za Maina Official yeme dukomeje kubashimira muri abantu beza muri mu gutanga komantere nziza zikatunyura ku mazina ku bantu babinjira bashasha batarashika kuri Maina banyita Kinora Angelique kaba ndi umugore mu mahema cyangwa mu ihema mu mahema ndashima Imana uyu munsi kuko mugenzi wanje yarabivuze dufite umushitsi umutumirwa udasanzwe namwe ndagukimura mubona ni umutumirwa udasanzwe titwomuvuga wenyine arabanza yivuge narangiza kwivuga ni umuntu mukuru kandi yama yivuga kinyamurenge kugira ngo abantu bo kuri Maina mubashe kumumenya hanyuma tubone gutangira kumwamamaza acana akoreraho kugira ngo muzomushakireyo afite amavuta araregeye undi mugari no kuri cana yo muzoyabona sawa karibu umushitsi wacu Irena yaherwa murakoze cyane ba Maina turabakunda murakoze cyane kutwiyegereza hano ku mazina banyita Nyamukobwa Jolie korera kuri Agape Official aho niho muzodusanga ndi umunyamurenge umukobwa w'umunyamurenge ndi umugore ndubatse mfite umugabo umwe mfite n'abana bangahe mfite n'abana 7 ni umunyamurenge ndi umunyamurenge ni umumama abana 7 we 7 uri umuvyeyi nkaba ndi umugore wasinzira nkaba ndi umukobwa w'abahinda wonyirwa mwari mutuye iwacu aho nari nshatswe ni mu Rurambo ahantu bita mu Gitoga aho mvuka n'ahantu bita kwa Masata wavuye kwa Masata ushaka mu Gitoga aya wakandagiye igitsi wamura rugenda gusa n'ukugura buraca barabombotse narabombotse ndabwira amakuru uvuye mu Gitoga waruvuye kwa Masata ubomboka mu Gitoga afite amasi wacu muzi ko hari bakoraga amakwe se no kubomboka no kubomboka oya hari abayakoraga
bake Mama. Umva na mama ariko na yaramukoze mama yaramukoze Mama Urumva ba mama bakoze igihe amabi. ca mama wakoze ubukwe wewe wakora ubukwe none se turangana Ariko ukoresha kungereranya Nuko nawe niba kuvuga ngo igihe ca mama ni kera ahubwo wowe Urumva igihe wakoze ciwe. ubukwe bwiza. igihe ciwe bakoraga amakwe naho igihe cacu nta makwega yahabaga amakwe habaga ariko kubomboka ari inzira yoroshe cane mwagiraga gutya kera ukaba winjiye mu nzu Mm. nayo ivyo bintu no kwiri gutegura ugura amanyama yo kugaburira abantu Oya, wakoze Depanse. wakoze ari inzira amadepanse yavuba menshi yihuta iyo ni inzira nizo jya bazabitaho ni inzira za za panya panya zazihuta ziriya nzira za panya zazihuta Eh, cane ariko nazo nta si processes sawa. zigira ariko nazo si ni sawa. nziza hari ibyo utazugera Mm. hari ibyo utazugera none se mwe mwakoze amakwe ni ibihe mwagezeho twe Ni iyihe nyine? tutagezeho cyambere Tiba arimo kurara Se- bakoze ubukwe bagatandukana Se- bataratandukana oya turekane no gutandukana gutandukana Ahubwo n'uwabombotse yo tandukana ahubwo icyo nicyo gikomeye ariko ahubwo abenshi bakoze amakwe nibo batandukanye benshi majorite nta Ni muntu ukuri wabombotse kw'Imana. watandukanye ni bake ni bake yewe basiba Ni bake. gutandukana ni bake abantu babombotse abantu babombotse baza batandukana ariko hari ni uwakoze bake ubukwe yotandukana hari n'uwabombotse botandukana none se mwe mukora fiyansaye imyaka 2-3 igashira Mm. ko ari mwe muri mu kuvyica vuba kwamusanga kandi mugatandukana yewe mukirabagana ubaza umuntu turiya mwarakoranye tubatwara ariko muza mushira cyane mugatangira mugakubitana amakofi ariko ariko uriya mwe twagiye utazi n'uwo wawujaho cyambere c'ubukwe Mm. baza bagusengera mu kanisa bakaguha umugisha aho ababomotse None se se- bafite umuvugo natwe tuza twirega Cane. bakaduheza wa mugisha cyane jase nireza se warireze Narireze. yarireze umugisha yarirese ni ukuvuga ngo yamaga ntari yaratura Mm. no ubukwe aho ni iki ikiro. nta gift yabonye wari gift wigeze ubona mu bukwe bwawe gift se mwe Wowe muracyazifite wowe gifite wabonye ngo niriya bibiriya mutaza munasoma biriya bibiriya ntayo wigeze ubona mwamba kameraman kameraman n'icongereza ntakizi kameraman nta bibiriya ufite aho ngaho ngira ngo nyibaheze turebe ko bayize Jewe bibiriya babaza naho ushaka umutume ntiwubona ngaho bara haba nabwo mbaza mu mitume ya bibiri mubaze nta bibiriya mfite ubu nyine Aho ariho bari muyishakisha mitume ya bibiri ubu nyine yewe noneho yewe Nora we noneho ndi hasi muri bibiliya ariko jewe nyine woyinzanira hano ku mihanda ariko ibintu bya bibiliya muzaba munesheje jewe nyine woyinzanira wombaza umutume aho uri ngahita ngukwera mumbaze uwo batemye mumbaze uwagize mute ariko ngo bibiliya muzaba muntutse kuko taco nzobangiye mbese biriya bagwaye kino wayigize gute narayigabye hano mu modoka ya bibiri Zambeza biriya y'icongereza ese narayigabye n'ibishuka ya bibiri tibazaheza ikinyarwanda apostles batanga icongereza ari naco gihendutse nicyo cy'amafaranga make iyo wigurira ikinyarwanda naco ndakigira ko zingira umwanya wo tuzi kugisoma ugisoma kino uzugira iyi telefone yatuma abantu basoma bibiliya Yes. niko uzi ukora cyo utabona bibiri nimba uzi ubona umwanya wo kuzikicara hano mu kiganiro kubera ko tufata umwanya Umwanya wo wo gusoma gusoma. bibiriya narawubuze beshe se nyine besha kubesha n'integenke kuri uyu muntu agira aho afashiriza uko nawe ushobora kuba utazisoma ariko hano ukamubwira ko ari utazisoma ariko mureke kunkanga ngo Oya, ubwo mwakoze oya, amakwe rwose. ngo byenda ngo mwafungiwe bibiliya ngo jewe ntayo ngira ngo sinzi bibiliya ndayibarusha jewe wewe batayifungiye gugihe noneho ga wewe iwanyu muri n'abayumbi none sije none ngo batari abayumbe hariho n'abatari abayumbe barabavuga butumwa bakaba abapasiteri ni ngombwa ngo ubwo uri umuyumbe ngo umenye bari bibiliya kumenya wewe bibiriya kubera ubwira umugabo muyumbi yo nayiguhanda ayimenye wewe waba ari muri ndakino niki cyakoze ngo yumvata bibiliya abona ndi nawe akayisoma umukirisitu ndi umukirisitu ndi umuyumbi umukirisitu nyine none ugomba gusoma reka nkwereke tubaze kinoro umunsi umwe twicara hano arambwira ngo utazi igihe yemereye utazi igihe mbese kino wemeye ryari nemeye umunsi mbatizwa umunsi mbatizwa umunsi mbatizwa navutse mu ikanisa ndabarikwa mu ikanisa ngera igihe cyo kubatizwa ndi mu ikanisa none se ni ukuvuga ngo nakuriye muri kirisitu n'ubu ndacayiriye uracyashikana kinoro ahubwo we ntago yabatijwe ahubwo kinoro yabatijwe kuko agejeje imyaka yo kubatiza ariko wowe ntago wigeze wemera uvuge ngo jewe uwundi muntu ugiye kubatizwa ntago mvuga ngo uyu munsi kubera ko kinoro yabatijwe naje nje kubatizwa oya jewe impamvu nabatijwe naremeye mbanza kumenya icaha menya icaha ico ari cyo nyine numva nyine icaha ngomba kureka icaha yemera nkizera Yesu ubw'umwami n'umukiza wanje uwo munsi niwe munsi ariko ibyaha mbihoramo icaha ntago kiza gishira mbihoramo ariko uwo munsi ugiye kubyita ibicumuro oya iyo niba muri mu kubanza kubigambirira mukabikora icyo nicyo cyaha nicyo cyaha
arimo ko yandusha ko nawe arimo ko naje ndemezanya na Kinoro uku naje wumbaza sinobimenya kubera yuko murabizi ko mu munsi wakira umwami n'umukiza wawe murabizi yuko tuza twama tuvugira mu rusengero abanyamurenge se tuvugira mu rusengero noneho bamenye ubwo gusa ngo mu rusengero none bavuga ngo wakijwe igihe wakijwe ryari nye yagwa kana umunsi neme natwe nyine twaremeye na wa munsi nyine ntigeze eme Kinoro nyine yaranyibwiriye ngo yarabyutse ngo yamaje kubatizwa ngo yamaje oya twize umubatizo bitekerezaho batwigisha umubatizo tumenya ko tugomba kuva mu byaha tukemera tukabatizwa ariko byarashize tuzadupfumura buri munsi kandi buri munsi ariko nta umwisi se nibarize umubatizo bamukiranutse uko barawize umubatizo jewe narizi ko gusa wewe wabonye inshuti zawe zagiye twagize icyumweru cyo kwiga umubatizo turawiga bukeye turabatizwa kandi mu mazi meza ajya iwacu rwose nkaya y'ibi biziba biri hano iwacu niyo nabatirijwe muri Gatobe baravumbika mu ruzi niyo mpamvu jana bo usinze amenye igihe nakirijwe kubera ko navukiye mu ikanisa kuranze umukirisitu kurumva kuranze ikibi n'icizi cuko gukora icaha ari bibi kubera ko twavukiye mu ikanisa noneho ugasanga umuntu w'umupagani twebwe umuntu twita umupagani ni uyu muntu uva mu ikanisa akaja kunywa inzoga akaja kuba indaya izo ntabyo ndakora bwaca akaza agakizwa akaba yotanga uwo nyine niwe utanga ngaho tubwire hejuru y'umubatizo jewe ngaho ufite abayumbe yewe ndabafite ariko noneho mugiye kumbaza ibintu bindenze uyu ni umugabo we nawe ubwiwe niwe ba perezida b'abayumbe ariko izo ngizo zo muri Bibiliya ngo iki oya Bibiliya yose ndabatu benshi Bibiliya yose ndabeshi biragoye nubwo shana sandu shuri ariko biragoye izo ngizo mugiye kurijamo ikiganiro kiba kirangiye mugiye kuja mu bintu zo mubatizo ariko muzamusoma Bibiliya nahawe tugiye guheza kwanza Paul mama Agape ngo yewe Agape TV kakara agaciye yeme yahuye n'ibibazo mu minsi ishize ahura n'uruvuye gusenya kuko twahuye nago bamufungira cyane kandi bamufungira amaze kugera kure amaze kugira abakristo bamaze kuzura biba ngombwa no kuvuga ngo uyu murimo yo utangije kugira ngo ureke ni ikibazo arongera kandi awusubiramo ariko no murimo ni mwiza niva uri mwivuga butumwa ngo arangiza awusubiramo none dukeneye abantu bose bo kuri Mahina official yuko mwonyarukira kuri Agape TV show ni TV show cyangwa ni official ni Agape official mukamukorera subscribe mukamuteza imbere nawe tukazamurana umuntu wese wumva ino mvugo yacu wese anyarukira kuri Agape official nayo abasha kumukorera subscribe kugira ngo abashe kuzamuka noneho uyu munsi tugiye kuvuga ico tugiye kwiga twagiye muri story nyinshi iyo twagize umushitsi guys twatugira amakuru menshi n'ubusanzwe muzi ko tugira amakuru menshi ariko noneho iyo twabonye umushitsi azama yiyongera twahuye n'umushitsi ariko hari amakuru ubushize twabazaniye amakuru tubabwira ko hano mu muhana w'iwacu habonetse umugore batemye kubera ikibazo cyo kwinjiza umugabo w'umunyakenya mu cyo guca inyuma umugabo nyine ariko kumwinjiza ni ukuvuga ngo yamwinjije mu nzu afite umugabo wiwe ariko umugabo wiwe akorera he mu caro azana umunyakenya amusimbuza umugabo we kandi umugabo we ahari atarapfa biba ngombwa ko kubitwa baramutema umugabo amaze kumva amakuru arataha ni ukuvuga ngo uyu munsi tukiri kuri wa mugore tugiye kuvuga kuri wa mugabo uyu munsi tubanza tuvuga agahinda uyu mugabo yahuye nako naje murabaza mumbwire ayo makuru y'uwo mugore ayo wumvishije narayumvise ariko urumvaga si bimwe no kwigereraho bayavuze ngo nshikega mbaze neza musobanurire none se hariya nimba nariko mbakurikirana nko kuri televiziyo nari kubabaza ngo se byagenze gute aha niho ganze kubabariza iyo wandika muri commentaire narangitse ariko muri commentaire se ntabwo mwonsubiza bihagije niho nyine dukunda tuba dusubiza dufite naranditse ariko urumva umuntu umbariza muri commentaire ariko ntimuza mubasubizaga bose ngo banyuwe bazonyuka umuntu wese azandika muri commentaire azapfa gukoresha izina benshi bari mu gukoresha banjoroge nabandi si tumenye abari kurumva ariko uzubaza ikibazo tuzatwama tugisubizaho
nayo cyo kutubariza inbox ntacu dushobora kuba tutona gusubiza vuba ariko nuzozo tubaza muri commentaire iho tuzatwama tugusubiza vuba kuko wari ubivuze ubushize tugucire turaca hejuru muyace hejuru nyine vuga kandi nyine urezime gatoya ubushize hano muri uyu muhana w'iwacu habonetse umugore uwo mugore w'umunyamurenge wa mugore w'umunyamurenge aca umugabo inyuma ngo amuce inyuma n'umugabo w'umunyakenya amuzana mu nzu ye naho wa mugore wa mugabo w'umunyakenya nimba nk'aho yari afite undi nshuti ye uhayemo umucungira ko yinjiye kurumva ngo apfe kubona wa mugabo yaje aza akurikiye wa mugabo wiwe asanga wa mugore amukingiranye mu nzu ye kurumva kandi nawe kurumva yakingirana wa mukenya mu nzu kuzana umukenya ukamukingirana mu nzu nta mugabo urimo abana bose bari mu nzu nawe ndagukora mukeka ico yakoze warangize kugikoraga bitera akajagari wa mugore arasara wa mugore wa hano hanze birasara umuriro uraka noneho induruga ngo imare kubaga niyo yakuru twaje tubagezaho kuko twababwiye ko twebwe tuzatubazanira ibintu byose ariko tunigisha kugira ngo uyu nukuvuga ngo uyu munsi ki turavuga uriya mugore wakoze kiriya kintu nimba ari n'uwari ugifite umugambi wo kugikora n'umutima wo kugikora akireke kuko barahari suriya wenyine uriya niwe wafashwe ariko ni ibintu biriho ni ibintu bivugwa ni ibintu bizwi mu muhana ni ibintu bya muhana gusa ni imihana yose ni imihana yose ni ibintu bifite ico kibazo ni ukuvuga ngo uyu mugore we satani gusa ya minsi 40 iwe yamugereye arafatwa ariko batarafatwa nibo benshi noneho twe tukazana no kuri kugira ngo twigishe no mugore tunigisha n'abandi bari muri izo ngeso tukiraho mwigeze se mugenda ngo mumugenderere kamwe ba YouTubers ngo mubwire tese ibi ni ibiki wagiyemo rekana n'ivyo niyanga mubone kuza mu bivuge hano yo kwemera no kuvuga ngo yaza abona abantu akagira ngo baje kumuheza twebwe no ari ukuntu uzukeresha uzuza nyine kugira ngo uganirize umuntu ureba ko yagaruka zibuza akaza kubwira abantu kuri kwimbise twe twaragiye turamubona ariko atwima amagambo kurumva turavuga ati noneho uyu mugore kuzana umugabo w'umunyakenya mu nzu ashobora kuba yari itara ryari ryapfuye yaje kuri gukorera ariko umugore we kubera ko yabonye winjiye mu nzu ye akibwira ko waje kuryamana nawe ariko ari akataje kugukorera none duha ikiganiro ubwira abantu yuko uyu munyakenya hari ikintu yari yaje gukora nimba wumva ko umutima wawe utagucira urubanza duha ikiganiro ubwira abafana n'abavyumva n'ababibonye bose kugira ngo bakure mu rujijo ubabwire ko kuzana wa munyakenya mu nzu ari ikintu yaraje kugukorera aranga tuzi ko turi intinyamaso yanga kuza yanze kubohoka ngo yanze kubohoka muri we nta muntu yahaye amakuru yabona ko agiye gusera kandi natwe turakuvuga umuntu ntabwo twozana ifoto ye ngo tumukubitara tumuseze ntabwo tuvuga ari we cyangwa ngo nuwarumya abe nawe nutuzanira inkuru yo kugira ngo tuyikuvugire tuzokuvuga tuzokubwira kugira ngo ukora shaka ikiganiro kugira ngo gikize n'abandi kurumva ariko tudukora ikiganiro cyo gusenya abandi dukora cyo kugira ngo gikize n'abandi noneho ngo turangize atwima amagambo aratinya ariko noneho bukega umugabo yamarega kumva yankuru yahise yumvaga wa munsi niko wa mugabo we kuza yaratashe kubera nyine amakuru y'impozuruza nyine bahuruje ati ngwino urebe ikibazo cabaye mu rugo araje abonye ikibazo cabaye mu rugo abona nawe nukuri ariko kera yasanze umugore yahunze umugore yari yahunze ahungira biriya bice bya Gidurayi ahungira biriya asa n'uwimutse se n'abana ntabwo yimutse mu rwego rwo guhunga nyine hatagira ikintu tuba twishakira umutekano yarahunze kandi urumva koko byari ngombwa byari binaritse ko ahunga biba ngombwa ko ahunga noneho uyu mugabo we iwe avuye mu caro aje mu yindi sura aje mu isura kuvuga ati byabaye byose byabaye ariko jewe uyu mugore turekane pasu kwa pasu no kuvuga ngo wa mugore yahunze se babaje kumukubita bamutemye kumwica bari bamutemye ariko nyine abantu kubera ko abantu bahise babakiza baramukingirana bamukura wa munyakenya bamukura mu maboko mbese ya wa mumama no umugore wujya mugabo yego wa mugore wujya munyakenya niwe wari wateye umutekano gamukeya noneho garahunga ariko umugabo yaje mu isura kuvuga ngo sinkenewe no mugore
kurumva kubera kino gitendo yakoze kuko ingenda karara ku misozi mushakisha yarangiza akazana umunyakenya mu nzu icambere tuzi wa munyakenya ashobora kuba afite ingwara kurumva uje nikaho buzanye icorezo kigiye kurembura umuryango uratera umugabo ingwara uratera abana ingwara kurumva noneho wa mugabi we yamavuga ati jewe ivyo bintu sinurambikora jewe uyu mugore kurekana n'ugutandukana jewe ndakumana n'abana baje iwe mureke aje kuri wa munyakenya kubera ko ari we yakunze none se wewe nyine uhaye wumva kuri iyo nkuru wewe niyihe nama wotanga muri uyu muryango yewe noneho aho ngaho hari inama ikomeye gutanga iyo nama ni ibintu bikomeye uwo mugore urumvaga yakoze amakosa akomeye ibaza nko kuvuga ngo umugabo wawe aragiye gushakira ukubaho kandi aramutse atagiye akaguma aho ngaho siko turi mu kuvuza induru ariko umugabo ntiyagiye gushaka amafaranga ngo umugabo ngo abandi bagiye mu cyaro ngo bari mu kubona amafaranga menshi ngo wowe ngo dore kukomeza kwizereza hano wosanga yaranagiye mu cyaro ari uwo mugore wamusajije mu mutwe ashobora kuba yaranagiye gushaka ifaranga ni urugo rwawe ashobora kuba yaragiye gukorera nyina nibyo ndi kukubwira ngo hari igihe umugabo akorera ahangaha yaza atahana udufaranga duke ukatugaye ngo paka aje mu cyaro ngo none ngo niyo habaye amafaranga nawe kumva ya nama wamuhaye nk'umugore wiwe kuvuga ati reka nje gushaka amafaranga iyo abandi bari kuza gushaka amafaranga noneho yageragayo we wasigaye agasigara agamukoroga azanaga abandi none se ntimwumva nyine uwo mugore ko ari ufite amakosa umugore afite amakosa ageretse ku yandi ko kuvuga ngo karazana urebe twebwe abanyamurenge iminsi yose tumaze gutura ahangaha muri Kenya timuzi aya moko duturanye timuzi uko bateye nongereyo ku bya mama Hagapa avuze ni ukuvuga ngo uyu mugabo njewe uko mbyumva nkanje ni ukuvuga ngo uyu mugabo icyambere afite umujinya icya kabiri koko byarabaye uri kumva ariko njewe nkanje inama nutanga kuri uyu mugabo nta kosa ritaza ribabarirwa nta kosa ritababarirwa nareke umujinya yicare n'umugore wiwe areke umujinya areke satani bicare umugore amubwire byose niba ari n'ibindi yakoze gusa uyu mugore nawe abohoke naje nibyo nariye kukubwira yakoze amakosa kandi twaramugaye pe ariko nanone ni uyu mugabo imbabazi ziratangwa kandi urugo rugizwe n'imbabazi iyo uvuga urugo rutarimo imbabazi izo zose ziba zarasenyutse natwe tuba twubatse amakosa ni benshi mu ngo ni menshi cyane kandi nta cyaha kitababarirwa kandi wenda kindi cisha umuntu n'uwisha umuntu baramubabarira kandi niyenda wenda arashobora nibwo bwa mbere niyenda amufasha nibwo bwa mbere ntawe ubizi niba ari n'ishuri umugabo yamufasha abantu batazi ariko wenda tuvuge ko aribwo bwa mbere simbizi wenda nibwo bwa mbere burya muza mubana n'umuntu mukuriya muza mumenyana nibwo bwa mbere amufasha niba aribwo bwa mbere ko kamufasha cyangwa se iyo ngeso ayimuzi pe namubabarire nkeretse ari nk'umuntu w'ingeso turamuziho itazishira ariko uno mugabo icyo numva nabaza amujane ku bitaro amupimisha amuhe imbabazi ariko ko azabaje kumupimisha amenye ngo uyu mugore niba afite sida yama yirukana ubuhanya kuko ni icorezo kizoba kije kumara ubwoko azoba ari icumva ase yamusanganye se kurumva ko bagumana baba batandukanye nasanga yanduye sida yama mwirukana kuko ico ni icorezo kiza koreza abanyamurenge ico cosheje abanyakenya ari amayosho n'abasore bacu b'abanyamurenge aje kubatera iyo sida nimba afite sida taruhamuha imbabazi ariko nimba nta sida yasigaranye azimuhe ni umubyeyi afite abana ni umubyeyi yarabyaye kugira ngo batandukane aje mu yandi madepanse yo gushaka aze kurerera abana undi mubyeyi aze kuja mu bana batarabiwe ngo uyu mugabo ngo ikitariho karama bangu ikitariho mutakene no kumubona ngo tabikene nindo wewe wa mugabo ugira umutima w'urukundo ugira umutima wo kubabarira tacaga kitaza kibabarira n'uwishe umuntu arababarirwa sinankanswe niba ariko namubabarire kubera yuko nawe inyuma kaza munyamurenge umva ko mwikunda umva mbabwire ese ubundi reka mbabaza akabazo ese ubundi nubwo nyine dutera uriya mugore yakoze amakosa pe
ese uriya mugabo we iyo yari yaragiye ese we niki cyo mubwira ko nta bandi yari afitiriye umugabo taramufata Tarafatwa. iyo utarafatwa taca nuko tuzoza twama tuvuga ngo igihe tuzobafatira tarafoto ndacabaye nuriya mugabo mwanya nuko tarafatwa nanone nibazoza bavayo no bose bazoza baje kugenda bipimisha nuko nabo hari abenshi tutizeye ubundi mu mategeko umuntu ntabwo yakamaza amezi atandatu atipimisha umugabo yazava mu kazi ukamubwira ati tuje kwipimisha kuko amaduhera kwa muganga uvuze ngo umugabo avuye mu kazi araje ati twipimishe kuko amaduhora keka tugafata icumi mu bitaro icyo kintu kizobeho noneho icyo kintu bazogushira wewe bikora isaga pe none nazumubwira tuje kwipimisha cyane nibaza hari akantu azamukeka uzama mushorera bene babandi bakekana babandi bakekana kandi nizoza umukeka kandi uzama niyenda araja mu cyaro asigare akeka umugore wiwe azoza nimba mukeka niba yasize akeka umugore wiwe azoza mubwira ati tuje ku bitaro na wa mugore nawe nimba akeka umugabo wiwe azoza mubwira tuje ku bitaro none arongoyaye yofata icumi narekaga nuri akagenda agakodesha inzu mu bitaro akabamo bakazahora gusapima cyangwa bakagura igipimo ca sida bakazaguma bagapima wobivamo wewe barya bakekana bazoza baje ese ubundi mukekana mukekana mwembi mwagiye mukumvikana mukarekana iyo ngeso ico ushaka hanze ko kiri mu nzu izo ngeso abo bazigira bameze nk'uwo mugore nyine mwaretse gukekana umugabo uramufite umugore uramufite ariko kwaswa ni nk'uwo nyine uriya nyine waherega kuri uyu nguyu nsingeso umuntu yobona ayireka wenyine abishaka ahubwira ngo utere umutekano muke mu rugo rwawe wayiretse cyane abantu muri mu gutuma n'abantu birirwa bavuga kuri izi ni ikibazo bazoba badutera puresha bazoba baratera n'urugambo n'ibindi urugambo bazoroha baze bashiraho n'amafoto yacu gute yabo uzosubira n'amazina bari mu kubavuga bamwe n'abamwe uzosubira tuzoyishira urashaka gukubitwa ngo ushaka gukubitwa jewe ahubwo nzofata video nzoza jana na telefone umufate video namagenda kamera zobona mbwira ngo zara abanyakenya zobona mbwira ngo aje kuzangura kurangura buno bwoko ubu bwoko buragoye ubu bwoko ni igisasu ni drone bazobamara aba bagore babo bazobatwika gutya mutanga narabashandi mubazi nibo bazabatwika ururimi bagira gutwika yakubisa ngo yerere noneho abantu bose bagira ngo ukazugira ngo none n'umuntu ushinjije kandi azapfa kugira gutyo bakabaguka ariko ndagakunda bazakavuza kandi iyo basanga bagukubita ntawe uzi ubasate si uyu muntu yazize iki uyu muntu ko muramukubitira iki bazaba bareba n'uwaba ukuza aza kwihakana uzi ko wagenda waza kuzamura ubivuga bakaba ariwe bahondagura iyo ucecetse akakomeza kabiri niko batenta uzi utabara undi iyo ugiye gutabarana nawe ugakubitwa ukubitwa na wa wundi watabaye nibo baza bareba na wa wundi watabaye abantu uri bagabanye ingeso nimugabanye n'ukuri ni mwebwe hari utugeso ibintu bibi tudashaka kandi ki turabyara aba bana bacu ibintu baba mubereka si byiza ntabwo dukeneye kuzoza mwereka abana kuja mu banyakenya bazoza babwira aba boyfriend b'abanyakenya ntabwo dushaka mugende mwirinde tuje amanyamurenge barahari baruzuye none wewe kurashishikariza none kumva kino ngo baje mu banyamurenge oyaye simbabwiye ngo bakora uburara cyangwa karababwira ngo bashakwe mu banyamurenge bashakwe n'abanyamurenge abe n'abana b'abanyamurenge bakundana n'abahungu b'abanyamurenge ariko tukundana n'abanyakenya niyo ni ingeso mbi ari abantu bagira umuco mubi aba bantu tubamo abantu bagira umuco mubi cyane nayo hakunda tukubite yahakunze agomba kwashaka hafi kwakora oya nyine urapfa kubivuga nawe yuko atarakura ariko aba bantu bagira umuco utari mwiza bavuga iryo jambo afite agakoresho kuri ubu nyine je ngiye gushingira je ntabwo navuga ayo magambo tukavuga amagambo ni mabi abana dukeneye bazoje mu banyakenya ngo muzosigare inaha twobora tubikora kubera imico twasanze ibintu bagira imico mibi bagira imico mibi cyane turabakunda yeme dukomeze gushimira abantu
muzamwihangana ari abantu ndimo kuyoreza ndimukohereza mbasaba ateme utarakora subscribe ayikora akambwira ngo twarayikoze ngo keka subscribe kuri manyohereje message kamigenda ku buri muntu wese nukubwira ngo utarayikora ayikore mukaza murambira cyane aha ni kanisa rikeneye abakirisitu benshi cyangwa nyine agasharinga agaheza uwundi kugira ngo ibiganiro bikomeze bigere kuri buri muntu wese turabakunda tuzoza dukomeza tubazanira ibintu byiza uzoza ukenera ko tumwamamariza twabona kwamamariza turahari nimero ziri kuri bayi uzohamagare tuzokwitaba turagushimiye mushitsi wacu murakoze cyane yeme muze mubakorere subscribe badukore subscribe ko murabona nabo bagize nyine akabazo barafungiwe ariko muze mubazamure mubateze imbere aba n'abamama meza bavuga ibintu byiza badushimisha muze mubakorere subscribe bamushinye murabakunda bye